بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أدكيد قرآن تفسير مي سيشن تكوغا مهدا كلاس تكوغا مي أدوارون من فشمان هم جهفا ميواني سورة البقرة تفسير. أده كيد قرآن ساتيك سادة سورة ترين ترتيب ديوان سورة كي سورة البقرة. أده مسورة كي مي كيد قرآن إم ديغو سورة. أده كيد قرآن ولي قرآن إم ديغو آية درنيا गुले गोतुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला तरणी मुआमला बहट्टन जहे गोता मिकंत तका बहे गोतुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला बावल बाफावा आये कि कुरान बगरा सूरत में फाहु कोडुगा मी एम दिगो आये ए आये वसे कुले बिगम बनी मी सूरतुगा अदि मी सूरत की मी कि तो कुरान की एम में माय आये आयतुल कुरसी ए कुले बिगंदा सूरत अदे सूरत के नमा बहे गोतो सूरतुल बकरा की गेरी हमको की कुरान के सूरत का नंदे उमा बहे गोतो नंदे फावा गोता बहे गोतो इल्म मेरे बयान को रब्बा मनी मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इंगो मुगमची एकले के फान सूरत का नंदे बाफनी हिम्मत बेफुलना फेनवेडा फावाने बाय सूरत का देनम बिस ehinde ifawata ema ekale gafan surata gannen devwa fawa hinduga mi nanta deifawa gotha behe gotu ilmeri vidale famani tafsir ilmeri vidale famani amukon e surate ge ekuleve ginda emme gina wahakata ko macca suratu gannen deifage noniya bay fahara suratu ge feshe hisabu ge emme furtama ayata देवाने आयता एगोता बेलिफा सूरत तक नंदे फगे नूनिया के तो कुरान की सूरत के हिमने एम्मे खासा इस सूरत के हिमने एम्मे खासा हमें गमच्चा बेलिफा मतलब बेल्ले मफ़ा होगा सूरत नंदे फगे एगोता सूरतुल बकरा या नंदे फवा गोता बेगोता हिमने बयान करवा वाली मिसूरत के कुले भी बा एम्मे खासा ए बाह के की बनु इस्राइल भी होना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह गमर फुला गेरिए खतलुमा अमर करे विहिदुगा इबा मीहुं कंटत पूरी गोतुगा वाह यहूदी एमीहुं ए कोंका हले गेरिएत्तो कोंकुले गेरिएत्तो किनेत्तो मी सुवाल त करम गोस एमे फहु नुकुरं ओले कहले गोत गोस एमे फहु एमीहुं उदगु वेगिन दी कंटत सुवाल पुरी मिंबरक सुवाल पुरी वरक एमे फरतो एमीहुं अल्लाह व यकरबी इذبحوا बकर गेरिए खतिबिश अल्लाह सुब्हानहु व तआला बाकी गेरिए के वाह को कुले गेरिए बाकी मी जिस्में व तो बाकी मिंबर गेरिए के वाह के बयान कर पहले में एमी हूं अमिले सवाल ता कुरम यहूदी के आदेंगी सवाल ता कुरम के सबब इतरंग दगु वेगिन को सेमे फहं एमी हन बार पोडंग दगु वेगिन थी एमएस एमी फहं एक खाती आद मी वाह का मी वर मुम फिलावन तो के बस वाह का के अकले गिंदा वाह के එහෙම මේක මච්ච බිනාක ඉල්වරින් විදාළු තෆ්සීර් මේ විදාළු සූරත නෙන් දෙයිෆාවා කම අද මේ සූරත කීමි කීද කුර්ආනුගේ සූරත හො තෙරේගේ හිමනේ වරන් ખાસ සූරත එයි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරබ්බා ෆාවනි මේ සූරෙන් එගේග කියවේ ගේක සිහුරුගේ බාහිරින් ෆෝරා لا يستطيعه البطلة سهور ورينك لا يستطيعه السحر أو كما قال عليه الصلاة والسلام سهور ورينك إيجي كبار نفور ويد هم بما إيجي بقرة سورة جنجنا تقرار كو كيوه إيجي كسهور بأسر نفوران أدي سهور جيبه ورجع كم قبي نموس سهور باطل كرمتك سهور سلام ومتك هذا سهور إم رجلو إيه سورة كينو ده إم رجلو إيه كم كي سورة البقرة كيوان فيشن إيجي باي فارا سورة البقرة ميهم جهار سدا
recording evesim emme ragalu kam ehennam emme egiteren emme bodan kalege faanu irshadun algon mennen enge oy kamaki suratul baqara ginagina kiyumaki ei ege ekan hagigatuga sihuruge kantattakun ege salami vegen dane kam gotuga adi hamen fadan kelefan hadis kurabba fawe igraw az-zahrawain az-zahrawain tabami hun kiyawash az-zahrawain ki ei kelege fan ham tafsir kurabba fawani al-baqara wa surat al-imran baqara surata al-imran fa innahuma ya'tiyan yawm al-qiyamati ka'annahuma ghamamatan ei yamiddo yawahi kande de cheggi gotuga ede sure yamiddo mihunna ede sure kiyawa mihakan Allah subhanahu wa ta'ala labban kid qur'an kiyawa mihaka qur'an shafaat tedwana kamuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis qur'an fawe hame gota kid qur'anu ge mide sure baqara surata al imran sure kiyawa mihaka yawahi kande echege gotuga ede sure baane kama qiyamet duhuga ay nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis qur'an fawe ade sahabin ge terega misure kiyawa mihi ei misure kiyumaki maika megge gotuga nota misure kiyawa mihi ki maim mihi ge gotuga ebe kalum ge terega visni wadayan febe kalum terega kan aamu mafhum ge gotuga ekkam ga asfai babe ehma kuru gotuga dannawa kamuga wanama nubuti ahul misurate ki hid qur'anu ge suratu ge terega himene wara khas wara muhim surate adi misure bawa lemman fette buni mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam madina hijra kurabuma kid qur'an ge surat tak alun balafi kam gawanama makka ga bawa levunu gina surat tak ki surat tak ga mawdu ki akhir duha hisab belluma mihunga agida warugada kurmattaka Allah subhanahu wa ta'ala iminge iman kan sabit kurmattaka Allah subhanahu wa ta'ala bawale ba fawaid adi kidu qur'anuge mikan alunne faah kuravigen dane amma fotuge gina surat takki ei makki surat tiriswana fotuge gina surat takki misale kalmen balafikam gawanam alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir mihum mudaik kurma gina kurma gawlene qabr ziyarat kurandi ehme akhiratu gawah alqariyatu mal qariya wama adraka mal qariya suratul qariya qiyamad duhu gawah ehme ma amma yatasaalun anin nabail azim bodu ewamen ammi khabar aha ulum fil bay ulani suwal kun hadri konkam ka abe gotun tore anin nabail azim bodu ge ba khabara abe gotun qiyamad duhu ba ehma amma suratuge amma fotuge gina surat takki ei makki surat ehna mes madani surat khas wege midani boda makkay madina hijra kuram fahuga e bawale surat egotu suratul baqara ayki tafsir ulun bayan kurabba fani suratul huriha ayat tak kiwis madina ga bawale bun ayat mata madina hijra kuram fahuga bawale bun ayat adi kid qur'an ge emme fahu ayat bismi wali surat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah mi ayat kid qur'an go bawale bun emme fahu ayat mi ayat bismi mi baqara suratu ge eklemi gimmi wali ehma baqara suratu ki mi bara khas surate suren algon me hidudas kuram masakke kurma ki wes kommes min bare hidudas kuram masakke kurma ki sei ama algon me kore vidane kana adi suratu ge emme fahu de aye reganu nidumuge kurin kiyawa fi mihakan emihaka fudikem bakam nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba fa suratul baqara ge emme fahu mire ni imam kevi mi suratu ge ayat tak henbima emme fahu de aye kiyawa fi mihakan eriya ko emiha fudikem de mane ke Allah subhanahu wa ta'ala emiha salamat ko de pane emiha ni bakan tattaka adi mi suratu ga maqsad to terega mi ilmirin bayan kurabba meni kid qur'an huriha surate kes maqsadin e aqida bargalo Allah subhanahu wa ta'ala unna aqida ya iman kama ilah subhanahu wa ta'ala ge deenu hifettuma mifala kankan hagigatu ga bargode vegen diu sabit vegen diu ege terega himene ekkame
ಮದೀನಾಗ ಬಾವಲಗುಣು ಗಿನ ಸೂರತಕ್ಕೆ ಖಾಸಕ ಬಗರಾ ಸೂರತಕ್ಕೆ ಮೀ ಏಗೆ ಇತುರ ಅಗೀದಾಗ ಕಂದತ ಬರ್ಗದ ಕೊನು ಗಿತರ ಮಿಸಾಲಕ ಬಲಾಕಂ ಗವಾನಮ ಬಗರಾಗೆ ಹಾದಿಸಾ ಗೆರಿಗೆ ಹಾದಿಸಾ ಕೀಗೆ ಸೈ ಅಲುನ್ ದಿರುವಾನೆ ಕಮುಗೆ ಬರ್ಗದ ನಮೂನಾಯಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಲೆಗ್ಗ ಅಲುನ್ ದಿರುವುಮಕಿ ಇಲಾಹ ಉದಗುವೆಗೆನ್ ವಾಕಮೆ ನೂಕ ಇಲಾಹ ದಾದಿ ಫಸಹ ಕಮೆಕ್ಕ එකන් මේ හාදිසයන් විසින් දෙම අගීදා හර්දනා වෙගින්දී මිකංකමගේ ඉතුරු බකරා සූර ખાસගෙන් දා එහෙන් මුහිම් කමකේ මිසූරතකේ මේ ඉස්ලාම් දීනුගේ මෑගඩු අල්පන්තක මුආමලාත් තෆ්සීල් को बयान कर दे बाफावसियत खासको අලුකමගේ වාහක ෆිගුහි හුකුම්ත කුරින් මක්කාගේ කලේ ගෆාන උළුවි දවස්වරුග බොඩන් කුරින් බසංගන් ෆාහ කුරි ෆදාන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ශරීයතුග බොඩන් බාරු අලුකි ෆෝති ඒ මීහගේ අගීදා මුස්ලිම්ගේ අගීදා හදන එහෙනම් ඉස්ලාමී දවුලේ උෆෙදිගේ මේ මදීනා හිජර කරවුමා එකීග එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හිසාබු මෙෂිගෙන් මීහුන්ගේ මිහු ඉස්ලාම් දීනුග සාබිතු මට්ටක කොරන්ජේ අලුකන්තක අදි මුආමලාත්තක මිෆද කංකම් බගරා සූරතුගේ ආයත්තක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කුරබ්වා ෆමිවන් එහෙම බගරා සූරතකී අලුකම මුආමලාත්ත වර ගින එකුලෙවිගෙන්දා එකමුගේ වාහකත වර ගින එකුලෙවිගෙන්දා සූරත එහෙම ඉස්ලාමී ශරීයතුගේ හිමිනේ අලුකන්තක ආයිලි ගුළුන්තක අදි මාලි මුආමලාත්තක ඉස්ලාමී ශරීයතුග කඩේලිෆාව හද්දුතක මිෆද එම්මිහා කන්දත්ත කීගේ වාහකත වර ගින සූරතුල් බගරාග බයන් එමලුවෙත් යහ මිසූරතකී මේ අලුගුන් මින් ඉතරෙන් හැම කොම්මේ මීහෙකුස් දස්කුර්ම මසෙක්ක කොරන්ජේ සූරත අවුනම හිතුම් මිහාරු ස්කූල් තකුවේ ටෙස්ට් නිමිගෙන් දෙන් චුට්ටි වාහිදුග අලුගුන් මින්ගේ දරින්න හදියතුග අලුමෙන් දෙවිදානේ ඒ නසය හතෙන්නේ මේ දවස්තකුගේ තෙරේග චුට්ටිගේ බේඩුන් හේගොතුගේ හිෆමට්ටක බගරා සූරතු කොම්මිස් මින්වර හිතුස් කොල්ම මසෙක්ක කොළු අදි මේ සාමුක ස්කූල් දවස්තකුග හගීගතුග කීද ගුරුවන් එහා ගිනාන් කියවන් ෆසෙහ නොයදාන බයි කුදින්න ස්කූල් තකු ආසක මති ග්‍රේඩ් තකුලේ කුදින්න එහෙම මේ දිබේ චුට්ටි දවස්තකුග ගිනාන් හැම බගරා සූර කින්දුවහුන්න මෙස් දෙදුවහුන්න මෙස් එක්කෝ නිම්මාලෙ වේත බගරා සූර එක්කොළු නිම්මාලෙ වේත හමාන් ෆයින් වෙහි තරිකම එකීග එකන් අලුමෙන්න කොල්ලෙ විජ්ජකම ගවානම දරින්නටක වර බොඩු හේව කමෙ අලුමෙන්න එක්කොද්දිවේ ආදලෙවිති අහුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ සූරතුගේ සූර ෆට්ටවා ෆමිවනි අනික්කාව සම හුරූෆුල් මුකත්තා කි ඒ වකි අකුර්තකේ ගොඩවාලීෆා ඒ කීද කුර්ආනුගේ මෙවනි අරබි කීද කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බාවල බාග මෙනි අරබි බහුන් අල්මෙන්නේගේ එහම අරබි බහුගේ හිජායි නොවත් අරබි බහුගේ මිහිමනේ අකුර්තන් අලිෆ් බාගේ අකුර්ත ගුල්වා දෙවිෆා එබස් මානේ අලුගුන් මෙන්න විස්නේ ගොතන එබස් මානේ අලුගුන් දෙයන් වාෆල ගොතක ඉන්සානුන දෙයන් වාෆල ගොතක එහුන්න එගොත ෆෂබහුන්න ආයත එන සූරත් කම් කියන්නේ හුරූෆුල් මුකත්තාහ ෆෂෆාවා සූරත් මේක සූරත් කීද කුර්ආනුගේ බොහොත් ඒක ස්තරෙක් ඒ සූරතුල් බකරා අලිෆ් ලාම් මීම් මේ ආයත මේ කීද කුර්ආනුගේ බකරා සූරතුගේ ෆොරතම ආයේ මේ ආයත අබේගතු ඉවරින් විදාල ෆවනි හැම මිෆදෙහින් ආයත කාගේ බිහතුමස් අම තෆ්සීර් මෙලින් බයන් කරනවා ෆවාගත ඒ මේ ආයත තරුජම් මේ තෆ්සීර් මොලක් දෙන උඩින් බනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒලාහුගේ හික්ම ෆුලා ඒලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ කලාම් ෆුලුග හික්ම ෆුලු ඉලා කලාම් ෆුලුග හගීගතුග මාන එකුලෙවිගෙන් මානෙන්නේ ආයතෙන් වත මානෙන්නේ ලෆ්සුතකෙන් හුන්නා මේ කියනස් අවුන්ෙන් තංගොල කුරින් අලුන්ගේ තෙරේග දිවිහින්ගේ තෙරේග ඔන්න විස්නුමෙක්කමුග බය මිහුම් බනෝලේ කීද කුර්ආන් ඒ ඉතින් දිවිහින්දන් අරබි හා බඩ ඒරු නේගේ මිහා කොම්මේ සරකාර විදන්න මිහුම් එබ ඉතුරු වෙගෙන්දේ කියවුමා මිෆට කන්දත්ත අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රහමතුන් හේලුන් තෙරික අලුන්ගේ මුජතමෝගේ ඉතුරු වෙගෙන් දා මින්වරක එහෙම කීද කුර්ආන් ඒර් බය මිහුම් විස්නනි හැමගෙන මේ
අරබි බහුන් අහමේගෙන කියාලි මෆුදේ හිසාබක හගීගතුක කීදු කුර්ආන් අලුන් මේ හිසාබ හැමේගෙන දූ කොල්ලාගෙන තෙදෙම්මේ කීදු කුර්ආනුගේ ආයත්තන් අලුන් මේ තිලාවත් කොෆිකම් ගවාන මේකම්ගේ සවාබ් ලිබේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් කුරබා ෆවනි මන් කරා හර්ෆන් මින් කිතාබිල්ලාහි ෆලහු බිහි හසන කීදු කුර්ආනුගේ මේ අකුරේ කියවා ෆි මිහකම් සල්ලාහු සුබ්හානහු වතාලා දිවානේ එකම අජර والحسنة بعشر أمثالها أدي أجرن هيوكان الله سبحانه وتعالى ديه غنى تقول ذلك مي واحد الله سبحانه وتعالى نبي مي حديث كبيان قربا فلي لا أقول ألف لام ميم حرف تمن قال ما حديث قربا ألف لام ميم مي أكورك هم مي آية لفظ مي جمانة كل لفظ لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف إنما ألف كي أقولك لام كي أقولك ميم كي إهم إخلاص تري كما إكيجا هني خالص كوجن ألف لام ميم كي وافي ميه كم بسكم وسبب الله سبحانه وتعالى كم أقولك ديها أجر دفع إيه سبب الله سبحانه وتعالى تيريس أجر إميه كدفعان kuring alun ne bisnifon ne hame gane mihin kiyalum hisabun fude e ajur liben be shakker ne plastic man kiya ehinnama bes kiyatu qur'an ge tafsira maane ige ayat alun ne me kama tarjuma balani me sarf fasehan fahwa fada gotaka hama eba hure tarjuma ta hodiye ehem bejji kam gohan echi belme ki saram hagigatu kam mifada class ta go beenuma ki wes e ehm alun men mi maana alun na hame asfa nuwa ayatan mifada ayatan ho mana ho ne gon kam gabina mes ekan da tagnu singe allah hukma fulo ekan kamani aru min taga foru ifa ehma denguri ayatan ho mana tafsir bala hoda ekan da tadega to masya kurma ki aru minna muhim karu ade komegas allah subhanahu wa taala ge mi suratu ga ila subhanahu wa taala ge kalam fuluga devana ayata ko allah ikrabba wani ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين මේ ආයත දෙවන ආයත හුරි ගුළුමෙක් කොටක ඉල්ලුන බයන් කරපනි ෆොර්තම ආයතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ඊලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ කලාම් ෆුලකි මේ ඉන්සානුන්න ගෙනමන් එකසීගෙන් වාෆද කලාම් ෆුල නූන්කන් බයන් කොද්ද ඉන්සානුගේ මුකුළු දෙන තුනක බයන් කොද්ද මට්ටක අල්ලාහ් වහී කරබ්බා ෆවකීද් කුර්ආනුගේ මූජිසයි දලාලත් කුරා ආයත حروف المقطعين بشبابه هوريها آيات تكتيب سي كيد قرآن بالإعجاز وده كيد قرآن के मूजिज़ात के ज़ात का दलील को दे आयत तक सब कि अरबीन के इम्मे रन ज़मान इधर ने अरबीन के इम्मे रन ज़मान इधर ने बामिन के फुस्सा इम्मे के बाहु के इम्मे रन ज़मान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरान बाफनी इम्मे इम किद कुरान का इकलेवे फद इम्मे आयत नम सेवा में के स्पष्ट इम्मे आयत नम එහෙමම මිෆද ආයතගේ බම්නක නුගෙනම එම කීතු කුර්ආන්ගේ හගීගතුග මූජිසා ඉජාස් දෙය කොද ආයත එහෙම එෆවග දෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරබ්වා මිවනි ذාලිකල් කිතාබ් ලා රයිබ ඒ ෆොතික එෆතුග එම්වෙ ශක්කෙන් වාෆ ذාලිකල් කිතාබ් ලා රයිබ ෆී බයි තෆ්සීර් මෙවරම් විදාල්වනි මේ ذාලික අරබි බොහෝගේ බේනු කරවෙලි දුරුගොන් එහෙම බිම ඒකින් එබ මේ ඉෂාරා කරවේ අල්ලාහුල් මහ්ෆූද් ගලි ඉෆා අල්ලාහ් කලාම් ෆුලා අනෙබ තෆ්සීර් දර විදාල් වනි ذාලිකල් කිතාබ් එහම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අම එකච්ච කේදු කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මේ හදරතුග අල්ලාහුල් මහ්ෆූද් ගලි ඉෆා ගොත අලුන් මෙන්න හැමෙන් ආසුනවනි එහෙන්න මෙස් ඒකින් ඉෂාරා කරනි අලුන් මෙන්න හැමෙන් ආස්වාමිවා අලුන් මෙන් इंगे मावल में मिकिया मुंदा अल्लाह सुब्हानहु व तआला कलाम फुश एक हमें कने मी ए तफसीर का इबे फुलन गेंगुल बा ए मान हमें कने तफात गंदरी नतीजा की कच्चे ए अरबी बहुगा आसफावा मी कलिमा के माने इसना ए ذालिकल किताब ए फतक हम अल किताब अस इस्लामी शरीयत का अल किताब बुलफिया किताब के माने किफत एकम इस्लाम दीन के इल्म तक हुए तेरेगा इस्लाम दीन गुण मुड़ इल्म तक हुए तेरेगा अल किताब अलिफ लाम गेने से अल किताब ऐसे मुतलक होना से एक मुराद की हिद कुरान एक हिद कुरान के इसमें ذालिकल किताब
alkitab ei eki fannu taku eki mi manata beenu kore fettak misalaka mi nahwu kid mi islam mi arabi bahoge gawaid mi kene nahwu ilmu ga eba men alkitab e bonifikam ga wanama emi hinge e mana qurani ehem fotakan ei arabi bahoge waram mashhur mi gawaid ge ilmeriya nahwu ilmeriya sibawahi kiya beful ali ba fa fota gawaid fota mi kene alkitab ehenne mes islami shariat ge ilmu tak mo terega alkitab ehem bunevijje kam ga wanama ege murada kid qur'an ei kid qur'an ki allah subhanahu wa taala haqiqatu ga mi fotaki mi warang khas fote sawaki kivegen allah kalam fu ehenne mes mege korin allah subhanahu wa taala kalam fu bawa labba fave ehen rasul be kalun ehenne mes alun embenne mesege e huriha 5 foot taurat kam gabina mes injil kam gabina mes zabur kam gabina mes allah subhanahu wa taala wani mansukh kurabba fakid qur'an bawa lilzuma eki e 5 foot taken ibami hu wani badalutan amil layek ginesfa e 5 foot taken ibami hu amil lay badaltan ginesfa haqiqatu muslimunna libifawa emme bodu e sharafaki leweti akhum nikameti kamaka fahoga names ngeta nikameti kamaki ko bata muslimunna dimami emme bodu nikameti kamaki adi ebura bodu nikameti kam duah ko istimal wegen dana nikameti dera kamaki intame ki emenu bayan koron bani ba'dulamatil madina andiri wegen dia duas madina andiri wegen dia duah ko bata ei uda bima demedu gawi gulum kedigen dia duas eduah ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi duniya wakiwegen dia duas eduwa hampura bodu nikameti kamen alune libigen dia derakame libigen dia duhena ehemma kitamme bodu hitame kurmati bias nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis qurban ilmere bayan qurba fani miheka kitamme bodu musibat kurmati bias kitamme bodu hitame kurmati bias hadan kollashe haduma kollashe emme bodu hitame emme bodu hitame ki ko bato buda bima de me gulum kedigen dia dos ei आदम अलैहिस्सलाम फजल पुरिहा ज़मानक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवार वंदे देतेरे फतरत के ज़मान आकम गबीन में सुधा बिमा देमेदुगा ओय गुलुम हकीकतुगा एक्को केडिगेने नेते माने कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मैसेज इला कलाम फुल ගෙන්නවානේ රසූල් බේකලු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දුනියේක දිරි ලෙහෙට්ටවි හම ඒ රසූල් බේකලු අවහාර මෆහන රසූල් බේකලු එහෙන්නම්ස් එම්මෙ ෆාග රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අවහාර උම්මා එකීක එකලේ ගෙෆානුගේ රිසාලතු දායිම කියාමත හැම දෙවියන් කොට අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ශරීයතු ගම්වනි ලෆාෆ නමස් හිතාමේ ෆාග අරුණ ලිබිකින් බා ශරෆකී කොබාත මුස්ලිමුන් ගාතු ගනේ නූනියානේ නේ සනදුන් ගුලිෆාවා ෆොත අල්ගොන් මෙන් ගාතු ගමේවා ෆොතකි අල්ලාහ් කලාම් ෆලකි උදා බිමා දෙමෙදු ගුළුහාතේ ෆොත හකීකතුක අල්ලාහ් ව රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දුනිය දූකුර බිකම් ගමීනන් වෙස් එකලේගේ ෆානා හැමෙන් ෆෂිගෙන් අල්ගොන් මෙන්න හැමෙන් මිෆන් ආශා මෙවනි ජීලක ෆහු ජීල තවාතුරුගේ මගුන් फुरीहमय एव्वेस उनिकमें नेति नगुल कुरेबिगे आसवल එහෙම බෙගේ වාහකතම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ බයන් කරපනි ذාලිකල් කිතාබ් ලා රයිබ ෆීහි ඒ ෆොතක එව්වෙස් ශක් රයිබ ගමානේ කි හම ශක්ගේ දර්රෙක මෙම්බර බිස්නි ලා රයිබ ෆීහි හුදල් ලිල් මුත්තකින් ඒ ෆොතකි තක්වා වෙරින් හුරි හිදායත් ස්ටිල් මෙරේ බයන් කරපා ෆෝනි එව්වෙ ශක්කෙන්නේ මේ මාන හකීකතුක හතරු ගොතක අනුමිනින්ග බිස්නේ කීතු කුර්ආනුක එව්වෙ ශක්කෙන්නේ ඒ බයන් කරපාෆා එවා කලිම ෆුරුගේ මාන හතරු ගොතක බිස්නේ එක් ගොතකි ඒ එව්වෙ ශක්කෙන්නේ අල්ලාහ්ගේ හදුරතුන් බාවාලෙකු ආයතකම් සූරතක ෆතකම් ඒ අල්ලාහ් වහී කරපාගු ඉන්නා නහනු නස්සල්නා ධික්ර
timan ilahi qur'an bawali ehma ilahu subhanahu wa ta'ala ga hadrat bawali bun fatak masdaraki feshmaki Allah subhanahu wa ta'ala ka ilahu kalam fulku mi algon minna enge haqiqat ehma ekam ga evve shakkene algon tere mi ge hituga kiidu qur'ana de terega evve shakken ojje kam ga wanama emi ge iman kan do vete hisab khalal we kiidu qur'ana ki Allah ga kalam fulu kama de terega ege emme ayata ki wes Allah ga kalam fulu kama de terega shakken hituga ojje mi hegge iman kam ga warabbodu khalal warabbodu masale ehma ifada kamen mi hegge hituga ojje kam ga wanama mi ha jeni iman kam muraja mi ha jeni ek hitum filwan bay fara bay mi hasaka mi zamanu ismi ita shakwadam arabada masake kure tibe fulna fenwada inu hasaka mi tibe zuam be fulna fenwada nawana bay fara dr zakir naikme fade bebe fulun carrier be bay mi nas miri qur'anu ge himene mi mistakes take kiya fa as bidakkani ki qur'anu arabe hoge gawayta ka khilaf zakir naik midalo ni ki keto e be fulna raddi dabani ti be fulna gadu ati festival na thitu dahe ngeto tibe fula ti gengul wa festival ti ka di ye fi ftekam festival lenge kiyetu qur'an wa kini arabi ko kush gawaid kush wonna arabi ko gawaid fotaki kiyetu qur'an arabi ko gawaid legene kiyetu qur'an ehm be kam gawan me kine oy fotaki kush wonna ehma efoi Allah subhanahu wa ta'ala hadratun baawale vun fotakam de tera alun hutu me shakte wage devana kamaki efe Allah gahaduratun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hame ginnevi faratagi Jibril alaihi salam kama leterega hitu evve shakkan wagenwa nazala bihi ar-ruhul amin Jibril alaihi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hame efe Allah wahi amana terkama ikine kale gafana amana terkama letere shak ferigenwa ehmema tibe fulna adiyo wada ganwana abadwes komme roda mahige subhanahu takrar korave roda mahige komme ega jibril alayhi salam wada ga rasul sallallahu alaihi wasallam ekiki qur'an ekkola erak baba li bifawa hisab ka muraja kor ekale gafan abahar ahar ki qur'an ekkolu anekkola defahar muraja kor ehmema e shakken nekkan algol men hituga algol men yagin koran je devana gotiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hame Allahu gatun genne Jibril alayhi salam yafaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga amana tirkama de terega awone hitu shakku fergenwa ei ghayr muslimun shakku ufadda masakke qura kamenne ibamiyon eba wahaga dakka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gifanu ge master mind kam ekale gifanu ge bodu kam ekale gifanu ginnawa fawa ekula wala fa fatake fatu ekama ko Allah subhanahu wa ta'ala mula denwadi ginnawa bi faham nas ade zamanu ge ghayr muslim mushriku mikala waqatan ufadda ehme Allah subhanahu wa ta'ala hikma fulum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labba fawani liyan kiyan mudanna be kale ekale gifanu liyakabes ngi wadan gannawa ehma kinat ka kale gifanu chiliyo ekan kadeli ege hadisatan ge bare kale fanu kiyan ngi wadan gannawa barba hadisatan ngone kan adi liyemes kale gifanu ngi wadan gannawa ehme ekale gifanu kinat to mifada fotek gehme ma mi zamanu ge scientist na ilmeri ke yaqeen kore haqiqatu ga mi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amillen gele fan genne vech fote ei saadaste ahar korin kihinetto ifade ilmi haqiqatan waaka bayan karo ba ikhle fan gennawani er hodi fane kantat ma minha banuba darifun e ufedigin anna marhalat hinetto e zamanu dena kanna e zamanu galit tekenne zaman e zamanu wasilit tekenne zaman scientific dirasa tekenne zaman එහෙම කියන දෙයක් නම් අමිල්ල පුළක් ගෙනවේ ඉන්සානා හකීකතුක ඒ තදු තන්තනක ජෝනියම අද මේක අනියා කුරේ මේ තදු හිසාස් වනේ එනගේ අමක් කරනසු මිකක් කියන ගුරුවන් ගලිගේ මේ
science merin dirasa kaffa wal ekam kinetto hagigatu ga e zamanu hode mifade ilmi hagiget tamis bayan kore fawu kalege faanu ga mahana ettekama de tere kalu to shakku wagenwa mikan kaunu ne gunas jibril alayhis salam gani ummata mikan mi fay nagulu kodde be kalaki arun minge rasula muhammad sallallahu alaihi wasallam kam amana ettik al amin ge laqab libada fawa ma rasula sallallahu alaihi wasallam kamari tawna ituga shakku fedigen wani kalege faanu ga amana ettik kamari kalege faanu de tere ebbe sar kaunu ge to shakku fedigen wani timbala kamaki lumbe tiyo hatar wala kamaki demnioti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ari ekale faanu ge farapul ummata fahatan ajitaka nagulu kurabi beka allah ikama bego ke qur'an hagigatu wahi kurani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun timan ilahu qur'an baawale timan ilahu qur'an rakkatul kodella miyad lugati hon ke qur'an ge ayat badal kurab ghair muslim war masjid kurab egen hadisa ge teknon dannawala adi efo ge itur hadisa ge ki nimala bayak kuri masakkate ki giri qur'an ge suratul masad ge ba tabbat yada abi lahabin matab ma aghna anhu malu wa ma kasab sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب daru fila angana ba hatab hama hatab ge badalu ga hama arabi bahuga ama imana de hawa nafs hashab warang ek mi hedi gota ki bayak rawa mi kurkama ki hatab ge badalu hashab chap kuri etan kol badal kullani eta bayavar kopi eta lakka kopi chap ge muslim gomata ka bahaman ji te mina mimi homigitere isko mon mi ha mi ge asar genegat mattaka mi uluni rashige terega muslim rashige terega mi kinetto mi hon das kurmuga mi har tumanne mi badal kuri gota mi hon das kureto imbe eddu ina muslim rashigga ehen bazar denika ene fennene bazar terega tarukari vikkan mewa ichi vikkan huri mi ena kaare huri anem mi ha gwala huri e bala shemudi musafa hubay mita onnen jeheni hashabe nune ene abi veni ehem buniya ehem mi hisab ene yagin mi evves waraka kiyawagen huri mi nune bazaruga ichi vikkan huri ahadage mi hike nikemeti mi hike ene eba mune mitaru mi ayat nune mi lafze nune onnani ehem ma hagigatu Allah subhanahu wa taala kiyed qur'an rakkateri kodde vani insan hittakuga awna mara hitak kadume nanto hagigatu ke situ kaduan je ghair muslimu musaftan kurma ko musaftan andari kita kaduan je hagigatu ikama inkarus kuran je ehne mes Allah subhanahu wa taala kiyed qur'an rakkateri kuran vani hagigatu ga hifzu qura mi hunge hittaku em egotan awna na hame na bule famel miyadu lovete ko Allah subhanahu wa taala kiyed qur'an rakkateri kodde ba ituru koti duniya ge technology en atwajje kam gawane me technology ge emme kuriga technology ge tere emme kurin anne kecce kabbani kitu kurwa yarawon nge emme ge sagigatu ga phone takwa mewani kitu kurwan me ek application kitu kurwan ge tafsir kitu kurwan ge hukum tabi bas miedu internet ge ek wasile takwa tere ge kitu kurwan me gokut ebabe ehmi ma algon minna Allah subhanahu wa taala ge ba'dfu kiyed qur'an timin ilah rakkater ko bane me timin ilah ay qur'an baawale bihima isa mawal minne kamari tribi shakki dengama ya ngi de mawal de en hadisa kiyed qur'an ki mi sah Allah subhanahu wa taala hadartum baawale bul foti kamari traunu mi to shakki oge nuware ka dunya bi hama me salminne bisne gote hama hadisa ek danwala mustashrik orientalist inge orientalist mi honne ki islam din dirasa kurma hoga islam din ga de islam din kankama retere ge mihenge to shakku fadmata kamasek kurabay ege tere hama warab bodam musara warab bodu musare kai kamasek kurabun diami warab bodu bi ena e kamaki hama kiyedu guruan kiyewa kiyedu guruanu shakku hodu ki mihenge to shakku fedena bada tantan hodage kande to mihna bayan de mine ge magsada kiyam kommi dugu sam guruan kiyew
kewaange min ken gur barabbar ragalan are bastage taskoke mikam mikkurani edwa ku mina men ta qur'an ko kiyamun daliko ena ala ganani hama mi ayat alif lam mim dhalika alkitab la rayba fi ei fotike vishak nisabu kulliyega ena huttun hutte mena mi budani timanna den kulliyega ena e kuringe tafaru gene kiyawa ena mes eluwa ewagotu ena budi timanna huttuma kan as kulliyega timanna hitam yaraniye timanne kitab power fotta kiyawa for kiyawa ni ekam timanne duha ko fotakun fotekki feshumuga kedu qur'anuga bagara suratuge devana sura ehma gaagedeka feshu ehmima e feshumuga evves fotekga evves mihaka hama illa liyaka kerife nete mihatana mifatuge evves shakken nonna tibe fulun deka wada adde foto evves mihaka le foto mifatuge evves shakken nonna lukireni ade amdu mi zaman ko lukireni ena liang hitang arwaira kitab darsha tuege kitab daur ko mi hoda dakka henna mes Allah ke kalam furud Allah subhanahu wa taala gonjassaba miharmi e duwan bawale mun fon etang arani Allah hay par bawale zalikal kitab la rayba fi fadu emfe shakkel meka shakkel hodi fe wes hodi em Allah subhanahu wa taala kalam furela gonjassaba ila hay par bawale mikam algun menge hitang haqiqatu fawer kandi begannichi algun men mitiba dina kimi haggu dinka algun men atuga mewa fota kimi haggu foikka algun men algun gonu mida dina kimi Allah subhanahu wa taala ruhwadi gannawa dinka algun men rasulullah sallallahu alaihi wasallam haggu rasula mikan kama tanu hitugo fawer kandi betuga hituga hamajewali algun men ki sida mun sabit wa baikam awlu dua ki Allah subhanahu wa taala algun men hitta uga yaqeen kan ituru kodde baagole mi albangi iman kan Allah subhanahu wa taala de tere gonna ilahu kalam fala de terega ilahu rasul sallallahu alaihi wasallam de tere gonna iman kan ituru kodde ba awal millaki islam di mati la sabit wa bayin to galebbu wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah rabbil